Dragan je jedna zanimljiva pojavnost. Ja sam njemu kazao, on je puno toga otkrio meni ovdje večeras i pomogao sa svojim razgovorom za Balkan Roots podcast, nedavno je opovarao, pa je on otvorio dosta tema o kojima i mi večeras želimo s Draganom porazgovarati. Ja ću na početku njemu postaviti jedno pitanje. Dragane, može li se živjeti kao komunisti kod nas u Bosni i Hercegovini? Dobro večer. Kako ste? Dobro. Prvo se pohvalila, draga Tuzlo, što ste došli, ja sam ovdje zbog vas, vi ste ovdje zbog mene, ovo je meni posebni večer, po nešto znači, i ne bi 3, 4, 5 puta dolazi u Tuzlu da ne znači. Dakle, i svaki put kude ovako, i svaki put se ja sebično napunim program energijom i vi jeste avangarda ove zemlje i negdje u neobaveznom razgovoru jedan uslak mi reče, ma znaš Dragane, nije sjajan potas. I ja sam rekao otprilike ovako, samo da mi svi nadođemo na nivo Tuzle pa da nam ne bude sjajno pa idemo dalje, tako da, što se tiče toga da se može živjeti od komunistike, kao žanra komunistika je, pa gotovo kao svaka stvar koja je, ajde kažemo, s jedne strane duhovnog, intelektualnog karaktera i pitanje tržišta. Na to pitanje možda najjednostavnije odgovoriti neoliberalnim odgovorom, izađite na tržište pa provjerite da li možeš. Dakle, ima ljudi koji su još uvijek u debeloj hladovini, dakle, da li su iza nekih velikih korporacija, da li su nekim firmama, da li su državnim agencijama, da li su negdje gdje stoje partije i za njih pa od toga živi, ali prosto nisu na tržištu. Možda bi bolje živjeli da su na tržištu, možda bi lošije živjeli, ali današnje vrijeme je sve jako lijepo. Dakle, mi, dio ovdje, svi, ovoliko ljudi dođe, to ne mora znači nužno da ja vrijedim ili da ne vrijedim, ali to znači da se ja dajem vama i da se vi dajete meni i to je meni bitno. I kod ovakvih stvari nema puno laži i nema puno prevare. Dakle, stvari je vrlo jednostavno. Ja bi možda mladim kolegama preporučio da probaju da izađu na tržište, da kažu svoje misli, da populišu i da vide da se može od toga živjeti. Procentualno gledajući u svakom društvu komunista imate možda 2% od novih, od ukupnog broja ljudi koji se bave novinarstvom. Onda kada dođete na BiH područje imate teoriju malih, teoriju velikih brojeva. I sad, ja ne želim da kažem da je malo polumina, ali zaista ih je malo u Bosni i Hercegovini. Da se ja pitam, volio bi da ih je više, što zbog konkurencija, što zbog toga da svi mi imamo različite umire, kao biti individualna stvar, koliko god se ticalo opštih tema, ali volio bi da je više komunista. Zašto ih nema? Možda je pitanje za njih, možda je pitanje tog egzistencijalnog straha, bazičnom materijalu, a možda je pitanje nekih drugih strahova, ali je činjenica da je danas otvoreno široko polje za sve ljudi koji hoće da pišu. Od društvenih mreža, od individualnih platformi do većih platformi. Mislim da nikom na taj način nije onemogućeno da piše. Dakle, nikom se nije desilo da mu neko kaže ne možeš da pišeš. Međutim, ono što se dešava u manjim zajednicama, na lokalnom nivou, sasvim sigurno da moćnici kroz razne poluge vlasti, pa i genetske poluge, ne dozvoljavaju tim sjajnim kvadih ljudima koji sam upoznao da se do kraja izraze kroz pisanu formu i kroz komunistiku. I zato se ja sad koristim ovu priliku da se zaista zahvalim svim kolegama, novinarima koji rade u lokalnim zajednicama. Pa nije tih, mi ne bi imali informacije. Mi gore na vrhu uslovno rečeno koji pišu kolumne kao završki to bez informacija s terena ne bilo niko i ništa. Dakle, zato su svi oni novinari koji pod znacima navoda sve ovo servisiraju, zapravo zahvaljujući njima ovo jeste, ja se njima kvaljam bez zemlje. I nije u svakoj sredini jednostavno i nije u svakoj sredini lako. Dakle, ti ljudi su prokrčili kut svima nama, dakle, da bi mi mogli sjesti sad i ovdje razgovarati samo. A da li je moguće? Moguće. Da li je moguće živjeti? Mogu. Da li je moguće vrhunski ljudi? Ne, nije. I sve se to plaća jednim specifičnim načinom života. Dakle, on prijeti do toga da vodite život koji nije uredan u smislu građanske urednosti života, da imate posao od 8 do 4, od 8 do 9 do 5, to ne možete na taj način, ne možete se slobodno kretati u dobrom dijelu države za koju govorite da je domovina, jer meni Bosna i Hercegovina jeste jedino taj pasoš, to jeste moja država, jeste moja domovina, i neke stvari prosto platite.
a zapravo najviše pati u svemu tome vaša poveznost. Dakle, te sve silne prijetnje stvari koje se dešavaju, konkretno meni, više se dešavaju mojoj porodici. U zadnje vrijeme, slobodno mogu reći, zadnje 2 godine, ti nakladi su negdje prešli, piše na moju porodicu, i da vi njihove podrške, ja ne znam koliko mi se mogu baviti ovim. Dakle, u jednom trenutku bi se zahvalio svima i rekao da, to je u redu, ali da moja porodica me stoji iza mene, tako da rekao komentaši 110%, bitan je da li mi mnogo i to je nešto zapravo što me drži i ponekad mislim da sam zaista sebičan u ovome što radim, jer ne tiče se ovo samo mene, tiče se bitno i moje porodice, a tiče se na kraju gleda i svi u nas, jer ove teme koje su u ovoj zbirci Kolumni su teme koje se tiču svih nas u zadnjih 5-6 godina. I meni se dešavalo na promocijama, moram reći, pa ćemo da nastaviti kada ne zaboravio, da o temama koje su ovdje napisane u ovoj zadnjoj knjizi, ja sam siguran da 70% ljudi na promociji zna više od mene od bilo tih tema. Neki ljudi prosto ne govore o tome jer nisu po pozivu u javni rad, neki ne govore iz straha, neki ne govore iz konformizma, nije to ni bitno, moj posao jeste da govorim o tome, ali zašto vam to hoću reći, zbog interakcije i razgovora. Dakle, nema šanse da vi niste upućeni u tematiku koja se tiče ovoga što je u ovoj zadnjoj zbirci Kolumni. Zašto? Zato što smo svi savrednici Teslova isto. Mladi zilj na ovoj više. Hvala lijepo. Još nešto malo mi te htio upitati. Ja sam čitao i jako puno sam po utjecajem našeg književnika Ivana Plenovića. On u svojim romanima, pa i ranije pisao i o Kolumne, dakle, Vodanima i tako dalje, on je definirao sebe kao pisa koji je jedan usamljenik. Usamljena individua, dakle, u ovim našim identitetskim prepiranjima i sam je kazao da je to jedna bila teška pozicija. Gledajući i čitajući tebe i evo i situaciju koju imaš kao odgovorni intelektualac u društvu i ti pripadaš tom jednom vrstu jednog usamljenog čovjeka kojem nije lagano živjeti u ovoj našoj u bosansko-hercegovačkoj zbiri i možda prva neka, ako su htjeli izvući neke elemente i ove tvoje knjige i onih prethodnih 3 je sad da su ti jedan ne kažu usamljen, dakle izolirani subjekti intelektualni boji bez straha i bez straha koji je bez straha, bez vezanja na ove naše identitetske priče, zapravo govori šire čista desku u cijeloj našoj regiji kakav bi trebao biti i kritički intelektualac s jedne strane, s druge strane kakav bi trebao biti jedan novinar koji nije potpao pod utjecaj nacionalnih i nacionalističkih priča i zato bi ja ove tvoje kolumne koje su napisane, čitali ste vjerojatno Pagana, njegov stil pisanja je vrlo živahan, pomalo sličan je malo, ne znam, Ivi Andžiću i njegovom načinu pisanja, ne govorim o tematici, pa se ovu tvoju publicistiku ili ove tvoje kolumne mogla nazvati nekom vrstom, da tako kažemo, kolumnističke književnosti. Ti si prošle godine bio ovdje u Tuzli i kandidat među gradu Savez nagradu, tako da ono što bih, ja htio upitati, dakle, kad ti kreiraš svoje tekstove, ti si to kazao više puta, dakle, da ti imaš da toliko tema u ovoj našoj zemlji, kad pođeš u Ljub, kazao si nedavno u ovom podcastu da je kad odeš u Ameriku u neko sređeno društvo, da ti nemaš uopće teme da bi nešto pisao. Čim dođeš ovdje u ovu našu zemlju, u ovo naše ovdje balkansko, ti si, kaže da ima tema da bi mogao pisati svaki dan.
zanima me, je li osjećaš li ti to na svojim leđima, taj teret, te Lovrenovićevske usamljenosti i kako se zapravo s njom nosiš, kroz svoj život, dakle, onaj personalni i egzistencijalni, kroz život svoje obitelji, svojih prijatelja i svih ostalih koji te čuju. Hvala prvo na tom istijem, ne sam da niko postavio tako bitno i intimno bitan u isto vrijeme. Dakle, ovo je sad jedan hipersocijalni događaj. Dakle, ja imam potpuno dvije krajnosti. Jednu hipersocijalnost i na društvenim i u digitalnim medijima i u tom virtualnom svijetu i na promocijama, ali s druge strane imam jedan mikrosvijet, jednu baš usamljenost koju nužno ne treba shvatiti negativno. Dakle, kroz tu usamljenost često šetam po šumama, razmišljam, imam neke autorefleksije, dakle, preispitujem sebi i svijet oko sebe. I mislim da je nužno imati tu usamljenost, čak i kad je nemate, nužno je izmisliti tu usamljenost, da bi mogli imati refleksije na stvarnost kakva jeste. Dakle, da ne potpadate pod utjecaje društava, gangova, ne znam čega, da pokušate biti objektivni. To je ta jedna, hajde da kažem, moj pokušaj da bude objektivno, ali to je moj način života. Dakle, ta usamljenost je nužna da bi mi djelovali kao, šta god to značilo, danas ne zakazali smo intelektualac, šta god to značilo u toj pojavnosti svijeta i to je jedna nit. Sa druge strane, pitao sam i razgovarao smo ovo izinačno na koji ja pišem, ja pisujemo doživljavam unutar sebe te situacije, te scene, da bi mogao da ih prenesli. Da li to vići na Anvić, da li to, ali meni se dešava da prolazim kroz to. I to je način života. S druge strane, kao bitno što spomenuo, to je motiv, to je inspiracija. Dakle, jedna me bivša američka ambasadorica pitala, Dragane, otkud ti inspiracija za toliko tema? Ja sam razmislio i rekao sam, joj, vaša ekscelencija, ja dok odem do prodavnice i nazad imam 10 tema. Dakle, mi živimo u takvoj realnosti da se ne postavlja pitanje imate li inspiracije, nego šta ćete odbaciti. Dakle, toliko tema imate svaki dan. I zapravo pravo je pitanje zašto ljudi koji sebe nazivaju novinarima, pored ovoliko tema ne pišu više. Dakle, toliko stvari ima, to je jedna stvar. A ovo za nedostatak inspiracije, primjer u nekim sređenim društvima, ako odem u Ameriku pa budem duže imam priliku, vi mislite da je tamo događaj mjeseca kad se mačka popne na drvo ili ja znam snići. Dakle, društvo je toliko sređeno da nema nekih oscilacija. I meni se tamo dešava, nakon 4-5 nedelja, mjesec dana, pa se stvarno zapitam, pa dobro mi je. Znači, dobro se živi na tom površinskom sloju. Šta ja da pišem kad... I onda sam zapravo prispitivao samog sebe, da ja sam bitno biće motivacije i biće provokacije. Ja mogu funkcionisati u ovom društvu jer me autentična stvar događa. Vi ako živite u gradu gdje na svakoj ljuboj zgradi postoje ratnog zločinca, koga slabe, naravno će biti koti da pišete protiv toga. Vi ako živite u sredini koja konstantno negira genocid, koja se zalaže za jedno militantno društvo, naravno ćete vam to biti reakcija da ćete pisati o tome. Oprinuto gledajući, teško ću ja to iz neke super sređene sredine dugo pisati, jer ja nisam sam sebe autentičan. Ne znam kako bih mogao biti vama autentičan. Dakle, ja da sjedim negdje, da se brčka Meksičkog zaliva i da kažem kako je devan život. A to bi bila laž. Ja prvo lagao sebe, onda lagao i vas. I ta moja autentičnost i motiv proističu iz sredine u kojoj živim. A kažem vam, živim u sredini gdje je nužno pisati ne ovo koliko ja pišem, nego 10-15 puta više. Dakle, vi kad uzmete temu od ratnih zločina i zločinaca do žrtava, pa do današnje političke situacije, ovo što ja pišem je možda 1/100 bitno. Dakle, imate još 99% ispod te površine leda koji ne možete stići da napiše. I onda vam se zapravo desi da vi bilježite iz dana u dana o stvarnosti toliko od nas bijena, da vam treba više i vremena, a Bog me i više ruku, a Bog me i više kolega koji će raditi ovaj posao. A to je stvar teža. A lakša stvar je da mi živimo zapravo u najlakšem vremenu za pisanje. Dakle, mi živimo u vremenu potpune digitalne transformacije svega kada je svima nama sa ovim telefonom sa 2 klika dostupno sve. Naravno ima lažnih vijesti, naravno ima poluinformacija, ali ima istine. Dakle, koncipirati danas i pisati u istini je jako dostupno. Samo se postavlja pitanje, hoće li to neko raditi? I ako neće, zašto neće? I ako neće, zašto sebe zove novinarom?
a živi recimo u Banja Luci. Mene je pitala ta ista ambasadorica, draga da niste profesor filozofije, sad ne bi bilo bolje da predajete djeci njemačku klasičnu filozofiju ili to već šta. I oni sigurno, ali ja živim 40 km od najveće masovne grobnice nakon drugog svjetskog rata Tomašice. Bilo bi malo blago rečeno, neiskreno licemjerno da ja kažem, djeco, znate, ništa nije bilo prije 25 ili 35 godina, hajde da vam sad pričam o Hegelu i Kantu. Bilo bi sa moje strane neiskreno i licemjerno. I dok se te stvari ne završe, malo mi je teško da razmišljam o nečemu mantom. Hvala ti. Da ste malo dotakli knjige, dakle, radi se o zbirci Draganovih kolumni, dakle, od 2020. do ove 2025. godine. Knjiga je raspoređena u pet tematskih cjelina. Prvi dio su kolumne koje su vezane za sa samoga Milorada Dodika, bivšeg predsjednika Republike Srpske i nosi naziv Anatomija autoritarizma. Drugi dio je posvećen negdje malo situaciju u Crnoj Gori i utjecaju, kako to Dragan kaže, nekog velikog srpskog narativa na samu Crnu Goru, njezinu državnost i tako dalje. Treći dio od knjige obuhvaća, dodijeluje se u biti Dragan malo dakle se bacio u Srbiji. Četvrti dio knjige se bavi onim što Dragan vjerojatno najbolje radi i najbolje zna, a to je tema sjećanja, pamćenja, žrtava i onoga dakle što u našem javnom prostoru izaziva jako puno kontroverziji, tumačenja i ja sam se isto malo bavio tim pitanjem, osobito prošle godine uz ovu rezoluciju uz genocid u Srebrenici, i to je temu nekako tako u ovoj knjizi, i na tim se temama ubitom najbolje vidi dakle pogubnost svakog nacionalizma i svakog takve onoga rekao totalitarizma naših ovih malih mikronacionalizma, bilo on srpski, hrvatski, bošnjački, bilo koji drugi, dakle u politici i kulturi ili nekulturi sjećanja i pamćenja se to ponajbolje vidi. Iza toga ima još jedna tema u medijima i njihove važnosti, utjecaju dakle na zgrabiranje kulture dijaloga. Ja te, Dragane, još jedno pitanje postavim također dakle, vezano dakle, uz sve ove temačke cjeline. Ja sam se paleći narativno koje proizvode ovi naši, ja ih nazivam tako neki mikronacionalizme, sam mijetio jednu pojavnost koja mene kao teologa osobito zanima, a i tebe će zanimati kao filozofa, a to je, dakle, vezano je opet, evo, konkretno za Milorada Dodika, kojem ti uvijek jako puno piše, zato što je njegov nastup, njegov favori, njegova politika određujuća u vidi, ne samo unutar nekoga srpskog ili republičko-srpskog konteksta, nego općenito u Bosni i Hercegovini, čak i u Srbiji. Da sam primijetio da sad koliko je retoriku Milorad Dodik preuzeo od, kako da ih ja nazovem, neki biblijskih kršćanskih fundamentalista iz Amerike, pa i desničarskih kršćanskih organizacija iz Europe, dakle, koliko je preuzeo, dakle, jednu vrstu, govori se to o islamofobiji, ne islamofobiji, dakle, o jednoj vrsti huškanja kršćana na muslimane, odnosno muslimana na kršćana. I on je nekoliko svojih, neki dan, da jučer, petočer je bilo to
da je kazao, bila je ova Revlovska da proširenja Black Horse ovdje kod nas, i kazao da je došla, kaže, da puška muslimane na kršćane, bez na Srbe i na Hrvate. Dakle, jesam tim primijetio, dakle, u retorici skora politika, i to puno svoje govune ovdje, jesi primijetio koliko ta neka radikalna desničarska priča određuje određenu ideologiju Milorada Dodika i njegove stranke. To me zanima, s tim se nisi puno bavio u svojim kolumnama, ali si nas učivao. I taj problem kod nas postaje sve izrazitiji. Dakle, slična se retorika javlja, ja sam Luke filmao u zadnje vrijeme, komentirajući nešto malo te Thompsonove koncerte u Zagrebu i tako dalje, jedan clash sa desnicom, političkom desnicom u Hrvatskoj, koja u vidi koristi isti narativ koji je Milorad Dodik. To znači da kršćanskoj kulturi, civilizaciji i tako dalje prijeti opasnost od muslimana i onda ona huška dakle kršćane i u Bosni i Hercegovini da stanu protiv muslimana. Evo neke komentare da čuješ da se Dobro si poentirao. Dakle, dobar dio godine sam u Teksasu, u Južnom Teksasu, u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je taj maga, desničarski, mogu reći kult, na koji je prikačen Donald Trump razvijen. I vi kada pogledate i poslušate pojedine govore, recimo desnih republikanaca i republikanki, dakle vi vidite da je to preslikani Milorad Dodik. Samo sad se ne zna da li Dodik kopira njih, a kopira i naravno i kopira tu hrišćansku fundamentalističku retoriku i taj narativ. Zapravo postavlja se pitanje zašto to Milorad Dodik radi. Da se razumijemo, nije Milorad Dodik otkrio hrišćanstvo ili kršćanstvo do 25. godine pa da je krenuo nekim putem. Dakle, Milorad Dodik je, znate, iz njegove karijere je bio predsjednik, mislim, mladih socijalističkog saveza laktaša, pa je bio kod Ante Markovića u njegovoj reformističkoj stranci, pa je bio nezavisni poslanik, pa je bio u tim socijalistima dok nisu postao socijaldemokrati, pa je onda postao pro-putinovsko-rusko-nacionalistički čelnik. Što će vam reći prilike ovako, Milorad Dodik može šta god hoće da bude. On je kao džugos, oni stvari znaju šta je džugos. Ubacite pare, utipkate pjesmu i on pjeva. Dakle, bitno je utipkati pjesmu na način. I Milorad Dodik ima taj širok ideološki dijapazon djelovanja. Zašto? Zato što on nema ideologiju. Njegova ideologija je utilitarizam i ostanak na vlasti i ostanak na poziciji moći. Gledajući isto, evo, divnom to pokazujete novac. Dakle, to je njegova jedina religija i ideologija. Gledajući na to Capotone, on je vidio otprilike spas u tome ne bi li ga neko od Trumpovih zamijetio na bilo koji način. Kako će, ne bi dokušao biti veći Trump od Trumpa na lokalu. Kako će, pa vidjeli ste paljenje svijeća za ovoga ubijenog naroda. Svaki mrtav čovjek je mrtav čovjek i ne treba ni jednu ružnu riječ reći za ubijenog čovjeka. Međutim, to je opskurno, to je bizarno paliti svijeće sa jednom ultradesničara. Ako znate da u Banja Luci zvanična vlast ne da nije uradila, nego nije dozvolila da se zapale svijeće za onih 12 ubijenih ljudi u Novom Sadu ispod nadstrešnice. Pa se postavlja onda pitanje, je li to Milorad Dodik koji govori da voli Srbe, više voli jednog Amerikanca od 12 ubijenih ljudi iz Novog Sada, državljana Srbije. Kako to da nisu pali svijeći za ubijenu i među njima bile djeca koji su u Novom Sadu, a pale se svijeći za jednog desničara negdje u Americi. Pa vrlo jednostavno te svijeće pokušavaju da osvijetluje trag i to radi Dodiku, ne bude ga spasili od ovoga što ga slijedili. Tako da kompletan taj narativ jednog hrišćanskog radikala je usmjeren na tome ne bi privukao pažnju Putina, Trumpa i moram priznati desnice u Europi koja buja, dakle od Austrije, Italije pa gore skroz Wildersa i do Nizozemske, neko rekao pa nije taj Dodik toliko ne loš. Njegova retorika je, on je još uvijek usamljen i mislite da će ostati u tom usamljen, ali to vam govori zapravo nečemu što crnogorci zovu čovještvo i ljudstvo. Dakle, koliko on toga nema, ili čojstvo, bravo, koliko on nema toga u sebi.
Dakle, on je spreman i ono što je govorio da iznemiri ne bi ostalo na toj poziciji moći, po cijenu kaže on da za ubijene Novosađane nikad nisu zapaljene zvadbe od strane zvančih vlasti stijeće, a pale su za nekog čovjeka u Americi. Zaboli nikad on nije veze za Amerikom. Kao što ga nažalost zaboli za ubijenim Novosađanima, ali ga interesuje silno da ostane na poziciji moći, ne bi zadržao one fakosne milijarde koje je slovenačko delo pomenulo, koje je slovenačka obavještajna služba pomenula i ne bi uspio zadržati te pozicije moći, više ne samo zbog njega, nego zbog ona prva dva kruga koji ga štite, a koji su navikli živjeti od mnogo para. Ali kad kažem mnogo, mislim baš mnogo. I Milorad Dodik je savršeno svjestan. Neće njega skinuti sa političke moći nikakva opozicija, oporba, RS-u, jer to ideološki isto ili još gore, ni će to uraditi ovakva međunarodna zajednica koja ne zna da li je pošlo ili došlo. On zna da mu najveća opasnost prijeti je do njih njegovih. Kad ostane bez te moći. Onoga prvog kruga SNSD-a, drugog kruga SNSD-a, on je silni security obezbeđenja koje je on finansirao sve ove, ne mogu reći više godine nego decenije. Ako išta naučio je da ima politički instinkt i on zna gdje on prijeti moj, opasnost. I on zna da mora te rupe da začeti, a za te rupe treba puno para, jer ti ljudi ne rade za plate. Ti ljudi rade za ugovore kako bi se ne postivili najbolji fudbaleri u Europi. Tako da je naravno njemu u interesu svim mogućim sredstvima, pa i tom instant islamofobijom, odnosno tim hrišćanskim radikalizmom, da pokuša da kaže evo ja sam tu, ja svjedlim sa krstom i ja pokušavam nešto da, naravno to je glupost i naravno gledajući živeći u Banja Luci, čak ni oni koji su radikalniji od njega i koji su bliže neočetništvo Dodika, čak ni kod njih ne pali to. Što će vam reći da su građani siti Milorada Dodika. Ali to što su oni siti Milorada Dodika, evo sam iz prve ruke, dolazim iz Banja Luke, to ne znači da će njegova ideologija SNSD biti poražena. A zašto? Pa zato što je opozicija ovakva kakva jeste, ja nisam vidio grupu neorganizovanih diletanata od. I Milorad Dodik ovom pozicijom, pisao sam jučer taj tekst gdje SNSD izlazi na izbor. Izlaze opet izbore da se mi razumijemo zato što vole ustavni poredak države Bosne i Hercegovine, nego su nanešli političku krv oporbe i znaju da su jači, još uvijek. I znaju da je u ovakvoj situaciji, kad oni bude u backstage-u na čelu SNSD-a, a neki njegov igrač na njegovoj poziciji mogu da uzmu izbor. Zato oni izlaze na izbor. A to je već pitanje za takozvanu opoziciju ili opoziciju bez takozvanu, šta će oni uraditi po tom pitanju. Odnosno, da li je moguće da će ovakvim okolnostima izgubiti? Jer ako sad izgube, ono... Nek se ne bave više put. Ima mnogo, nema unosnih stvari, ali ima stvari kojima se možda valjda znaju baviti.